Spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Danes gostimo naše drage kolege iz Instituta za savremeno istorijo v Beogradu, s katerimi Šolski center za narodno spravo vodi tudi bilateralni projekt, v okviru katerega so srbski raziskovalci tudi prišli v Ljubljano. V svojih raziskavah in izsledkih bodo spregovorili dr. Bojan Dimitrijevič, namestnik direktorja Inštituta za novejšo zgodovino, raziskovalec dr. Nebojša Stambolija in pa dr. Dragomir Bondžić, ki je tudi urednik znanstvene revije Istorija 20. veka, o kateri bo tudi nakratko spregovoril. Želim vam vsem prijetno srečanje in druženje z našimi gosti. Dobrodošli. Uvaženi direktore, poštovani redaktor, naše domaćine, drage dame i gospodo, želim prvo da vas pozdravim i u ime Instituta za savremenu istoriju, za novejšu zgodovinu u Beogradu i svoje lično ime. Dakle, kao što je rekao direktor, došli smo ovde u okviru ovog našeg zajedničkog projekta koji naše dve institucije već imaju već druga godina. Malo nas je bila korona omela da ta komunikacija bude intenzivnija. Ove godine bili su i direktor i kolega Renato kod nas u Beogradu, istraživali su u arhivu, mi smo sva došli ovde i nadam se da će to ići nekom daljom uzlaznom linijom. Oko mene su moji saradnici, dakle, kolega Dragomir Bondžić, dakle, urednik časopisa koji će se malo kasnije obratiti, i kolega Nebojša Stambolija, jedan sekretar tog istog časopisa. Dakle, to su naša dva vrlo vredna saradnika, mogu tako da kažem. Kolega Nebojša je predvodnik ove mlađe generacije, kolega Bondžić neke, da kažem, srednje, i to otprilike su ljudi koji su bili i aktivni su i na drugim projektima koje institut ima. Sad ću ja gledati brzo da vas upoznam sa našim institutom. Naš institut je državna institucija. Mi smo u sastavu Ministarstva za prosvetu i nauku. Inače je formiran od 50. godina, je postalo nekako istorijsko odelenje Centralnog komiteja Saveza komunista, i to istorijsko odelenje je preraslo u jedan institut negde tamo krajem 50. let, a posle od 69. nosi ime Institut za savremenu istoriju, za novejšu zgodovinu. Tako da, reklo bi se da smo mi državna institucija. Nas ima 32 zaposlenih, 30 zgodovinara, raziskovalca i 2 što su tehnička lica. Potem spadamo u neki institut srednje veličine. Mora da se pohvalim da imamo 11 naših istoričara u najvećem zvanju, naučnih savjetnika, i po tome smo, čini mi se, možda najjači institut u društvenim naukama, što može da govori o kvalitetu ljudi sa kojima radim. Takođe smo u proteklih nekoliko godina primili jedno 10-ak mlađih raziskovalca koji su sada doktorirali ili doktoriraju, tako da smo i tu malo obnovili bazu. I pored toga, naravno, to će vas upoznati kolega Nebojša, imamo još nekoliko projekata, pored naših prijatelja iz Slovenije, ovde koji su nam danas domaćini. Tu je Hrvatski institut za povijest, tu je jedan poljska ustanova, nemački takođe institut, tu je projekat Ideje koje sad finansira naše ministarstvo, i naravno tu je, istaći ću i časopis o kome će kolega Bondžić verovatno dati neke svoje observacije. Ja mislim da ovaj naš projekat treba pogledati kao u stvari neko obnavljanje srpsko-slovenačkih stručnih veza koje su možda bile u prekidu. Sada su one obnovljene i imamo naših drugih kolega koji sudelovaju sa kolegama zgodovinarima ovde u Sloveniji. Da je taj odnos srpske i slovenske istorije možda ima ovaj kontekst sukcesije, gde arhivisti dolaze u Beograd i govore o dokumentima koji su vezani za Sloveniju, i tu je taj proces sukcesije. To je nešto što mi ne znamo baš toliko, ali s obzirom da idemo u arhive, svesni smo i toga.
i mislim da je u suštini ovo jedan korak u vraćanju nekih starih veza između Srba i Slovenaca, pa čak i, reklo bi se, u konsolidaciji tih nekih pogleda na historiografiju. Srbija i Slovenija nemaju problematičnih tačaka i mi kolege takođe isto, neke iste poglede imamo na kontekst i bivše jugoslovenske države i ideologiju i tako dalje, tako da je to omogućilo dobru saradnju između studijskog centra i našeg instituta. Kad pomenu arhivi, imam utisak da je u Beogradu, kada se usporedi situacija, na primjer, sa arhivima u Ljubljani, nešto teža situacija sa raziskovanjem, sa dobijanjem dokumentarne građe, pogotovo ove koja se tiče za te službu državne varnosti ili za događaje iz 80. godina. Tu još uvijek postoje neke restrikcije. Čini mi se da se od tih 3 možda arhiva koja su bitne i za slovensku istoriju, dakle Arhiv Jugoslavije, Vojni arhiv i Arhiv Srbije delomično, da se najbolje istraživa, raziskuje u Arhivu Jugoslavije, a da ne samo ljudi iz Slovenije, nego i mi iz Srbije imamo problema sa Vojnim arhivom, zato što tamo je ta konzervativan pristup i dalje postoji i često je vezan ne za protokol i ne za birokratiju, nego za ličnost koja je na čelu arhiva, tako da je problem istraživanja i ograničenost dobijanja te građe nešto što muči i nas i slovenski kolege kad dođu kod nas u Beograd. Takođe, ovih dana imamo i jedan mali, da kažem, to je onako kao jedna novost, imamo jedan sukob između naših kolega iz instituta i Arhiva Srbije upravo oko građe službe državne varnosti koju Arhiv Srbije pod nekim restrikcijama još uvijek drži i ovih dana upravo se nalazimo u sedištu tog problema, ali gledat ćemo da to ne utiče na, reklo bi se, ono što mi radimo u institutu. Po ugledu na naše kolege iz Slovenije, naš institut je, kod nas su negde predno 17-15 godina, više se ne sjećam, došli su kolege iz Slovenačke komisije za ove tajne grobnice ili žrtve koje su bile 45. godine. To su kolega Ferenc, Dežman iz policije Jamnik. I po ugledu na to, mi smo 2009. godine smo napravili 2 komisije koje su sa istim bile zadatkom i to je nešto što nas i približava studijskom centru u kome se danas nalazimo po nekom kontekstu. Tu su naravno i neka interesovanja kao što su ove neke zabranjene teme koje rade i kolege ovde, dakle od OZNE do Druge svetovne vojne i tako dalje. Otprilike to su neke teme po kojima nas prepoznaju u srpskoj javnosti. Naravno, 30 zgodovinara, raziskovalca, svi rade neke svoje teme, uglavnom to mi radimo Jugoslaviju, Srbiju u 20. veku. Teži što smo u proteklim možda 2-3 godine se bavili Drugom svetovnom vojnom, zato što se meni učinilo da je godišnjica od 80 godina dobra za neke nove teme, pa smo onda izašli nekoliko knjiga. Ja ovde skrećem pažnju na ovu knjigu, to je magistarski rad kolege Marka Miletića, on je već i neke tekstove, članke ovde objavio u Sloveniji, koji se tiče aprilske vojne u Dravskoj i Hrvatskoj Banovini, 41. let. A takođe smo napravili jedan zbornik gde smo uporedili 41. i 91. godinu sa ta 2 sloma Jugoslavije, pa smo na angleškem to dali da prosto budemo čitljivi i van Srbije, gde smo pisali i o događajima iz 41. ali i događajima iz 91. godine, gledali smo da napravimo neku paralelu. Naravno, generalno nas prepoznaju kao institut koji se bavi Drugom svetovnom vojnom, neki nas zovu i, ne znam, četnicima i tako dalje, zato što prosto smo želi da ja lično odbacujem taj termin revizije istorije, zato što smatram da je istorija kao nauka, historiografija mora da ide napred i mi ne možemo da promenimo istoriju, ne možemo da vratimo točak, ali možemo da ljude upoznamo sa kontekstom, da napravimo daleko kompleksniju sliku tih događaja iz koje bih mogla da se izvuče neka pouka, bar tako bi trebalo da bude, jel? Naš institut otprilike tokom godine izda negde 10-ak naslova, to su ove knjige sa strane,
i još nekoliko sa strane. Otprilike godišnje naši autori iz instituta oko 15 knjiga izdaju, tu je nekih 90 do 100 naučnih članaka, tu su 2 broja časopisa o kojima će govoriti kolega Bondžić i tu su 1 do 2 zbornika uvijek, pa to je otprilike neka godišnja produkcija. Čak ni u vreme korone nismo prekidali sa radom. Moram da pohvalim ove moje saradnike, da su ljudi, pored preporuke da ne dolaze, dolazili na posao i prosto mentalno smo ostali zdravi, za razliku od nekih drugih kolega iz drugih instituta koji su dolazili sa maskama, sa kapama, sa rukavicama, s naočarima, zaštitnim čudima. To se kod nas nije dešavalo, ljudi koji se plašili nisu dolazili, a ovi koji su volili da rade, dolazili su bez obzira na sve i bez obzira na činjenicu da recimo nije radio gradski saobraćaj, tako da je to nešto što sam veoma ponosan i da nismo imali nikakvih problema zdravstvenih zbog toga, to je nešto što je zaista dar Svetog Duha, što bi rekli u crkvi. Cela istina. Ono što je jedan problem generalno kada je reč o savremenoj istoriji, da mi danas se susrećemo s generacijama koje manje čitaju. Dakle, dok smo mi, ne znam, pre 30-40 godina čitali ovakve knjige i o njima se govorilo i pričalo i tako dalje, današnje generacije, današnja publika je sve manja i manja, manjša i manjša, čitaju studenti, čitaju ljudi starijih generacija, ljudi koji su kao moja deca, koji su studenti, završi godina studija, uglavnom gledaju na telefonu to sve i uglavnom čitaju onoliko koliko moraju. To je veliki problem, čini mi se, za neka nova saznanja, nova distignuća, jer nekada su, ja se sjećam 80. godina, mi smo čitali, ne znam, prvo pesme, pa neke romane, pa se tu nešto krila istorija, pa se čitalo ispod, ne znam, kontekst, neki se tražio, sad to više, znači možete dobijete bilo šta u Srbiji, ukoliko naravno nije vezano za aktuelnu vlast, nikog to više specijalno ne zanima, tako da je to jedan problem sa kojima se mi srećamo, prosto historiografija gubi trku sa vremenom, i bilo koju temu da otvorite, nije neki specijalni interes, jel? U principu ta nove generacije, dakle, kao što rekao, traži kratke te odgovore, da, ne, gube želju za kompleksnost. S druge strane, mi smo uspeli smo od negde sredine 90. pa tokom proteklih 25 godina možda da tu istorijsku sliku iz one neke jugoslovenske ideološke pomerimo negde na sredinu. Mislim, danas sam svestan da pojavljuju se mlađe kolege istoričari, oni su pojedinci, ali ih ima, jeli, koji nastupaju daleko radikalnije nego što su to činili njihove kolege koje smo mi zatekli u institutu, na primjer, 90. godina, koji su bili skojevci, stari, dakle, neki partizani, oni su znali o čemu pričaju, dok ove neke mlađe kolege nastupaju vrlo radikalno i imaju neki staljinistički vokabular, da tako kažem, što je ovako prilično neobično, i za razliku od ovih, kao što rekao, koji imaju manje znanja, ali su prisutni u određenom delu medija. Tako da je to. S druge strane, jedan od problema je, ja mislim, jedan konzervativizam sa kojim se susrećemo na katedri našoj matičnoj na Filozofskom fakultetu, koja ne ide korak napred prema novim istraživanjima, nego se i dalje vrti u temama Drugog svjetskog rata, dakle, Druga svetovna vojna, socijalistička Jugoslavija i tako dalje, i recimo vruće neke teme se izbjegavaju, tako da tu mislim da srpska historiografija kasni. Hrvaška, bosanska, slovenska historiografija se bave više 90. godinama, kod nas institutu ja mislim da je samo nas 3 ili 4 koji smo pisali i o 90. godinama. Sad to obično se kaže nedostupnost arhivskih vira, pa kao ne, onda treba distanca da prođe, ali mislim da je danas vreme nekako ubrzalo protok, pa onda je potrebno govoriti o događajima koji su od pre 20-30 godina, mislim da je to legitimno. Tako da mislim da tu taj jedan konzervativizam, nešto što mi srećemo, i ja vidim po temama sa kojima dolaze doktoranti kod nas na posao u institut, da su to uglavnom neke teme koje su davno ispričane, pa se neki put čak i ponavljaju. Ali to je nešto prosto što onda pokušamo u institutu, da onda ljude preusmerimo kada doktoriraju, da onda se bave nekim daleko, da kažem, značajnijim i potrebnijim temama, tako da pokušamo da prevaziđemo taj konzervativizam od 50 godina istorijske distance, 30 godina ili nezameranja, i postoji još jedan problem. Vi ako se bavite jednom temom, ljudi imaju tendenciju da vas identifikuju sa tom temom. I sad ja sam počeo da se bavim kao mlad sa
istorijom ravnogorskog pokreta Dražom Mihajlovićem četnicima i sad sam ja poslije bavio se mnogim drugim temama, ali sam ja ostao u javnosti kao četnik i to ne može niko da, oni vas ljudi stave u to fioku i gotovo, to vi ste četnik, makar sam ja bio, ne znam, i u vlasti, mogu sam da budem i sodelovac, i službe, i američke, i srpske, i tamo da i ne znam šta, i pisao sam i u ratu. Ne, uglavnom ta identifikacija, ta prva je glavna i mnogi ljudi, mnogi mlađi kolegi to izbegavaju. Onda ne žele da se bave tim nekim značajnim tema, nego onda uzme, na primjer, jugoslovansko-češke kulturne odnose od 951. do 52. na primjer, tamo nešto, i to je to. Ne. Onda on je naučnik, on je poštovan, a nije se zamerio nikom. I to je jedan malo, kako bih rekao, jedna hipokrizija mladih ovih generacija, koje mislim da i fakultet neguje upravo zbog svojih međusobnih odnosa, ali da nije mnogo o tome. Imam još jedan problem sa koji bih podelio par reči sa vama. To je da mi u Srbiji imamo pojavu, ne znam koliko je to u Sloveniji, da političari tumače istoriju. Znači, vi imate u javnosti političari koji vam pričaju o istoriji. Znači, naš predsjednik, ministri, dakle, oni čuveni, ne znam, Dačić, Vulin i tako dalje, oni govore i tumače istoriju. Dakle, pravi istoričari ne dobacuju uopšte do tog nivoa da oni nešto kažu, nego vi imate političko tumačenje. Pa sad kad vam premijer, predsjednik vlade ili neki ministar unutrašnjih poslova ili predsjednik sam kaže da je u Jasenovcu bilo to, u Srebrenici ono, za vreme rata ovo, a ono nije bilo, ovo jeste, onda tu istorija gubi trku, jeli? Onda ako se vi pojavite, ili ćete osvanuti na nekoj žutoj štampi da imate neku aferu, i onda ljudi se sklone bolje i tako. Drugi problem je jedna grupa analitičara, to su ljudi koji se pojavljuju u jutarnjem programu, to je fenomen verovatno srpske televizije, to su TV stanice Pink, Happy, ima i ovi drugi koji su globalističke, to su jedna grupa ljudi koji tumače sve društvene pojave. Znači, danas je zgodovina, sutra je spoljna politika, prekstra je Ukrajina, onda je kriminal, onda je predsjednik, onda su izbori, volitve, sve živo to ide. I to su ljudi koji su neki opinion makeri, ali njihova znanja su minijaturna, minimalna, ali oni su zgodni za televiziju. I tu isto gubimo kako bi se rekao, trku, zato što ti ljudi na neki način svojom zapaljivom retorikom više privlače pažnje publike, nego sada dođe kolega Bondić i ispriča nešto o nuklearnoj politici, sutra će doći neki isto analitičar pa će reći šta, pa Jugoslavija imala nuklearnu bombu, to što priča kolega, nema pojem, to nije tako. I naravno da će ljudi verovati njemu, zato što to ubedljivije, znaju ga s televizije jer je pričao o ovome i to je jedan od velikih problema. Takođe imamo jedan problem da na društvenim ovim mrežama ili na ovim internet platformama se pojavljaju takođe nekakvi istoričari ili ne znam kako bih ih nazvao, dakle to je čitava jedna plejada tih ljudi koji tumače, dakle, događaje od najstarije zgodovine do savremenih događaja, imaju svoje YouTube kanale ili su često prisutni, to je isto takođe veliki problem i oni uglavnom privlače veliki broj tih gledanja i njihovi stavovi su često radikalni, često na bazi neke problematične priče, ali pogađaju neki srž javnog mnjenja, nekog prosečnog ili opštog, koje često nije u Beogradu nego van u Srbiji, i to je takođe jedna od tih stvari koja nas na neki način, gde profesionalci istoričari gube trku. Konačno, završio bih sa ovom kratkom prezentacijom činjenicu da smo na neki način, zbog tih nekih tema koje smo otvarali u srpskoj javnosti, ipak postali prepoznatljivi i jesmo prepoznatljivi u srpskoj javnosti. Mnogi od naših kolega su prisutni takođe u tim medijima i na ovim, da kažem, društvenim i na ovim internet i u nekim zvaničnim programima na televiziji i mislim da uz ovo što radimo ovako opširno i prisustvo u arhivima i tako dalje, u principu smo na neki način relevantna naučna institucija. Konačno, ja se nadam da će ovaj naš projekat zaživiti, da će ministarstva dva imati, dakle, želju da nam ponude ponovo mogućnost da imamo projekat i nadam se da će saradnja između našeg instituta i studijskog centra biti uspešna, da ćemo se ogledati u nekim zajedničkim projektima i dalje i da će to obnoviti i učvrstiti veze srpske i slovenske historiografije. Hvala vam. Hvala. Dakle, ja ću nešto reći više o međunarodnoj saradnji instituta i o mlađim kolegama i njihovim interesovanjima. Pored sporazuma o saradnji sa studijskim centrom,
Institut ima veoma razvijenu i regionalnu, ali i međunarodnu saradnju. U regionalnoj istakao bih saradnju sa Hrvatskim institutom za povijest, koja traje više od decenije, onako intenzivno, nakon nekog prekida. Rezultat te saradnje je jedna knjiga o Senatu Kraljevine Jugoslavije i sad evo u pripremi je drugi zbornik radova u kojima se kolege istoričari koji na tom projektu sarađuju, među kojima sam i ja, a koji vodi, dotiču tih nekih interesantnih tema, tako da mislim da su ti zbornici vrlo onako jedan interesantan pregled, ali i neka vrsta razloga za polemiku. Pored Hrvatskog instituta za povijest, u regionalnoj saradnji institut ima potpisane sporazume sa Univerzitetom u Banja Luci i odnedavno i sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu. Ta saradnja se za sada odvija više na nekoj ličnoj osnovi, ali imamo u planu i da održavamo i predavanja, a i da pravimo i neke konferencije sa kolegama iz Republike Srpske. Institut također ima i potpisan sporazum o saradnji sa Institutom za nacionalnu istoriju iz Skoplja. Ta saradnja također ima velike ambicije za sada, ali malo nas je korona omela, tako da se nadam da će se ona i rezultirati nekim konferencijama i knjigama interesantnog tipa. Odnedavno institut sarađuje i sa Univerzitetom u Regensburgu. Ta saradnja je otpočela više nekim ličnim kontaktima i pokretanjem jednog bilateralnog projekta. Produkt te saradnje su dakle neka studijska putovanja kolega koja su na tome učestvuju, a u planu je također izrada zbornika radova. Pre nekih 4-5 godina razvijena je saradnja i sa Univerzitetom Babeš Boljaj iz Kluža. Na toj saradnji kolega Bondžić učestvovao. Produkt te saradnje je jedan zbornik radova i drugi je u nekoj vrsti završne izrade. Malo je korona omela štampa, ali nadamo se da će izaći. U međunarodnoj saradnji bih izdvojio na kraju saradnju sa Univerzitetom Kazimir Veliki iz Bydgoszczy u Poljskoj. Ta saradnja je počela pre nekih 10 godina, sasvim slučajno, i ta saradnja je rezultirala sa 8 konferencija, naučnih konferencija, koje su se održavale neizmenično. Dakle, tu saradnju pre svega mi imamo sa Institutom za istoriju i međunarodne odnose, koji je od pre 2 godine se preimenovao u Istorijski institut tog univerziteta. Dakle, produkt te saradnje je 8 naučnih konferencija u kojima su na jedan vrlo detaljan način onako jugoslovenski i srpsko-poljski odnosi razmatrani. Produkt je 7 knjiga zbornika radova, a 8. knjiga je sada u štampi i nadamo se da će izaći do kraja godine. Dakle, također bih nešto rekao i o toj politici instituta oko primanja mlađih kolega. Ja sam uslovno rečeno pripadam i dalje mlađoj generaciji. Na institutu sam od 2012. godine, već 10 godina. Nakon što sam ja primljen je došlo do neke oseke koja je trajala nekih 5-6 godina i od 2018-19. kada je došlo novo rukovodstvo u kome je Bojan također, došlo je do priliva novih mladih ljudi koji su dali nevjerovatnu energiju. Te nove kolege, Bojan je pomenuo knjigu kolege Marka Miletića, koja se bavi, dakle, koji se za svoj master rad, magistarski, bavio aprilskim ratom u Hrvatskoj i Dravskoj Banovini, a koji je sada doktorirao na vojnoj politici socijalističke Jugoslavije, odbrambenoj politici, i koja je sad u štampi u prelomu, u završnoj izradi. Od tih novih kolega, dakle, ovdje ima i knjiga kolege Radeta Ristanovića, koji se bavio pokretom otpora u Beogradu za vreme Drugog svjetskog rata. Kolega Ristanović je izdao prvu knjigu iz te edicije, u planu mu je da izda još 2. Dakle, ova prva je na neki način izazvala veliku pažnju javnosti. Dakle, o ranogorskom pokretu otpora do sada je isticana ranije veoma isticana i kroz popularne medije i ovako
taj otpor političkih ilegalaca, ali o otporu, ravnogorskom otporu koji je bio mnogo razvijeniji, do Bojana i Kosta i kolega nekih kasnijih. Malo je obrađivano, ovaj kolega je to na jedan onako školski način obradio za svoj doktorat. Od mlađih kolega izdvojio bih, dakle, iz te generacije koja je primjena malo nakon mene, i kolegu Milutina Živkovića, koji se bavio Sandžakom u Drugom svjetskom ratu, odnosno za vreme italijanske okupacije. Kolega Živković je taj svoj doktorat, jedan veoma obiman doktorat, radio i na italijanskoj i na albanskoj građi, veoma široko, i produkt tog njegovog, rezultat tog njegovog istraživanja za doktorsku disertaciju su već 4 knjige koje on iz toga doktorata izdao i koje su takođe osvetlile taj period, onako vrlo nacionalno, taj prostor koji je vrlo nacionalno, onako ima jednu predistoriju i vrlo nacionalno mešovit i tako da je ta tema izazvala takođe dosta pažnje. Dakle, već pored pomenutog Marka Miletića, pomenuo bih i kolegu Borisa Tomanića. Boris Tomanić je sada pred odbranom doktorata, pred nekoliko dana je tu temu predao. Njegov doktorat je takođe veoma obiman i on je jednu tešku temu dobio jugoslovensko-bugarskih odnosa za vreme Drugog svjetskog rata, ali ta tema je obuhvatala sve aspekte, sve spektre tih odnosa. On je to, po mom mišljenju, veoma dobro, odlično čak uradio i nadam se ta knjiga da će takođe nakon doktorata biti veoma prepoznatljiva i da će, on ima već jednu knjigu koju je izdao iz svog master rada, ona se bavi jednom lokalnom istorijom u severnoj Šumadiji iz vremena Drugog svjetskog rata i ta tema je takođe bila veoma interesantna. Takođe, kolega Nikola Mijatov, koji je doktorirao pre 3 godine, kolega Nikola Mijatov se bavi kao sam veoma uspešan sportista, karatista, jiu-jitsu, mislim, ne znam čime se bavi, se borilačkim veštinama. On je i istoričar pored toga i doktorirao na sportu u socijalizmu. Kolega Mijatov je onako vrlo interesantno te teme sporta uklopio u jednu ideološku komponentu i mislim vrlo interesantno to obratio. On se takođe bavio i za master rad Milovanom Đilasom i takođe jednu knjigu objavio o Milovanom Đilasu i njegove aktivnosti na saradnji sa Evropskim socijalističkim partijama. Takođe, u toj mlađoj generaciji kolega Nemanja Dević. Nemanja Dević je kao neki wunderkind, on je na institut došao još pre mene, a dosta je mlađi od mene. Mislim, došao je u smislu neke neformalne saradnje, zaposlen je pre 4 godine, ali Nemanja je počeo se bavi istorijom još kao srednjoškolac, pa i prvu knjigu objavio kao srednjoškolac, idući tako od sela do sela i popisujući žrtve rata u svojoj opštini, svom srezu, svom kraju, dakle on potiče, dakle iz centralne Šumadije. Nemanja Dević je napisao jednu kontroverzan doktorat, je uzeo za temu vrlo kontroverznu, ali priliku je izuzetno pažnju taj njegov doktorat. Pisao je partizanima u Srbiji 1941-1945 i tom temom obradio na neki način neke stvari koje su bile ranije gledane sa mnogo više ideoloških komponenti, ali on je iznova tu temu obradio, iako su se mnogi pitali šta sad tu više ima da se radi, jer su knjige koje su pisane o partizanskom pokretu u Srbiji, pa više stotina knjiga napisano, ali eto, Nemanja je napisao i ta tema je veoma doživjela je ta knjiga iz njegovog doktorata, već sad drugo izdanje. Evo ovde je i knjiga njegova koja je iz tog doktorata, ali samo 41. godina koja je ta knjiga također jedna veoma dosta pažnje privukla. Među kolegama koje tek treba da doktoriraju, a koji su sad pred završnim, izdvojio bih to još i kolegu Miloša Žikića. Kolega Miloš Žikić se bavio za svoj master rad i objavio je knjigu o tome, isto aprilskim ratom, ali on se bavio aprilskim ratom u istočnoj Srbiji, u Moravskoj Banovi. Sada za doktorat, završila doktorat, nadam se do kraja godine, o
jugoslovensko-bugarskim odnosima, ali i u periodu pre drugog svjetskog rata, dakle od 29. do 1941. godine i nadamo se taj doktorat također će biti veoma zapažen. U najmlađem korpusu imamo sada pre nekoliko meseci primljeni kolega Radosav Tucović. Kolega Tucović se bavio upoređivanjem srpske kolaboracionističke specijalne policije i nemačkog policijskog aparata u Srbiji za vreme okupacije. Kolega Tucović je taj doktorat osim na srpskoj radio i na nemačkoj građi, on je savladao nemački jezik i dosta koristio nemačke građe i taj doktorat je onako isto veoma značajan i knjiga je u štampi, u pripremi je do kraja godine, nadamo se će izaći. Najmlađi naši kolege stipendisti, još uvijek nisu zaposleni, nadamo se da će biti, kolega Ilija Kukobat. Kolega Kukobat se bavi vazdušnim saobraćajem, razvojem vazdušnog saobraćaja u Jugoslaviji od 45. do 90. Dakle, tema koja onako, on je malo i wunderkind za vojne stvari, za vazduhoplovstvo, momak koji bavi se i tako maketarstvom i naš vrlo vredan i vrlo elokventan saradnik po tom pitanju. Inače i potomak jednog pilota, tako da ima i ličnu predistoriju. Još bih pomenuo i kolegu Nemanju Mitrovića koji se bavi jugoslovensko-rumunskim odnosima i također nadamo da će da doktorira uskoro. Eto. Dakle, to je što se tiče mlađe generacije, dakle, kao što sam već napomenuo, od dolaska kolege Bojana Mitrivića na mjesto zamenika direktora, ta jedna oseka koja se veoma osjećala je popunjena i mi sad imamo stvarno veoma jedan korpus mladih ljudi koji su zapaženi i koji zaista rade vredno i gro ovih knjiga koji su pred vama su u stvari produkt njihovih istraživanja. Dakle, hvala vam. Uzet ću ja reći na kratko, hvala Nebojša. Moram da predstavim urednika časopisa kolegu Dragomira Bondžića i da sklonim ovu knjigu, a da stavimo ovu njegovu o nuklearnoj politici Jugoslavije, koja je u stvari postala jedan bestseller, bar nam se tako čini, i pod kojoj je kolega Bondžić postao onako šire prepoznatljiv na jugoslovenskom prostoru, zato što je izabrao jednu, reklo bi se, nepoznatu, a onda se ispostavila u javnosti vrlo atraktivnu temu i po njoj je onda bio zaista intenzivno prisutan i u medijima, ne samo u Srbiji, već i u regionu. Dakle, to je, moram da istaknem, zato što je to reč o neobičnoj temi. Kao što ste čuli, ove druge teme od kolege Stambolije, to su uglavnom ove klasične, Druga svetovna vojna, Jugoslavija, a ovo što on ponudio nama je zaista nešto novo i neobično i želeo bih posebno to da istaknem, a sad mu prepuštam reč da govori o časopisu. Bondža, izvini, morao sam da kažem i da stavim tvoju knjigu. Hvala. Uvaženi domaćini, drage kolege, dame i gospodo, eto, ja sam ovde već predstavljen kao urednik časopisa Istorija 20. veka i u tom svojstvu ću govoriti, dakle, reći ću vam nešto o tom časopisu. Naime, ja sam već 7 godina na čelu, može se reći, jedne ekipe, jedne redakcije koja je međunarodna, koja pored nekoliko saradnika instituta ima u svom okviru i nekoliko saradnika iz Srbije, a i nekoliko istoričara iz Evrope i sveta, među kojima je, to moram da istaknem, i naš dragi saradnik Renato Podbersić. Kažem da mi je čast što sam na čelu, dakle, jednog takvog tela i što sam urednik časopisa Istorija 20. veka, zato što mi u institutu smatramo i posmatramo časopis kao ogledalo instituta. Naime, to je glasilo koje izlazi već 40 godina, dakle, ove godine obeležavamo, odnosno izašlo je već 40. godište, tako da ćemo u narednom broju, u narednom godištu obeležiti taj neki jubilej koji, čini mi se, za naše uslove i nije tako mali. Časopis je pokrenut 1983. godine u okviru Instituta za savremenu istoriju, nastao iz 2 publikacije periodične koje je institut ranije izdavao. Dakle, to je bio zbornik radova Istorija 20. veka i časopis Prilozi za istoriju socijalizma. To su bile publikacije koje su
posustajale u svom izlaženju, to je uočeno u okviru instituta, dakle, bilo je već problema sa izlaženjem, nije bilo periodičnosti, nije bilo redovnosti, tako da su saradnici instituta odlučili da se pokrene jedan časopis, dakle, jedna publikacija u formi časopisa u kojoj će pre svega sami saradnici instituta objavljivati svoje tekuće radove. Dakle, ono čime se u tom trenutku bave, da prezentuju naučnoj javnosti na stranicama tog časopisa. Predviđeno je da časopis izlazi 2 puta godišnje, to je zadržano sve do danas, i da se bavi u skladu sa tadašnjim ciljevima i planovima i programom Instituta za savremenu istoriju, koji je bio savezna ustanova, da se dakle bavi pre svega istorijom Jugoslavije, i to u skladu naravno sa tadašnjim posmatranjem i sa tadašnjom situacijom u odnosu na kako ideološku, tako i istoriografsku, na istorijsku distancu, u skladu sa otvorenošću tadašnjih arhiva, dakle da posmatra pre svega tu neku građansku Jugoslaviju, zatim, odnosno međuratni period, istoriju Komunističke partije Jugoslavije svakako, zatim period Drugog svjetskog rata takođe kroz tu prizmu ideologije, i kratak period posle Drugog svjetskog rata, dakle kratak period socijalističke Jugoslavije. U skladu sa tim može se reći da je istorija ovog časopisa, dakle istorija 20. veka, može se podeliti na neka 3 perioda. Prvi period bi bio period tih 80. godina, dakle period postojanja socijalističkog sistema i same Jugoslavije. Drugi period bi bio period 90. godina, i treći period može se slobodno reći, dakle, period od 2000. godine pa sve do danas, dakle. Kada u pitanju prvi period, dakle, rekao sam glavne, osnovne karakteristike tog vremena, dakle, a samim tim i karakteristike srpske i jugoslovenske historiografije, a dakako i karakteristike samo ovog časopisa. Dakle, radovi su bili hronološki usmereni pre svega na međuratni period između 2 svjetska rata, na Drugi svjetski rat, često su bili ideološki obojeni, posmatrali su pre svega Komunističku partiju Jugoslavije i njeno delovanje. Kada u pitanju Drugi svjetski rat, to je bilo uglavnom reč o partizanskim jedinicama, o partizanskom pokretu, ukoliko su se pojavljivali, a retko su se pojavljivali radovi o drugoj, da kažem, strani, drugim stranama, pre svega o Ravnogradskom pokretu, bili su izrazito ideološki negativno obojeni, i bilo je radova, dakle, o posleratnoj, o socijalističkoj Jugoslaviji, ali oni su se u skladu pre svega sa kvalitetom i količinom dostupnih izvora, arhivske građe, dakle, završavali negde otprilike sa 1948. godinom i sukobom sa Stalinom, što je svakako imalo i svoj značaj u tom momentu ideološko-politički, tako da je i to korišćeno. Međutim, mora se reći da i u takvim društveno-političkim uslovima kakvi su postojali tih 80. godina, saradnici instituta i saradnici časopisa Istorije od 20. veka su nalazili mogućnosti i načine da prave neke male proboje slobode, da tako nazovem. To se može videti recimo već u prvom broju, odnosno u prvom godištu časopisa, kada je recimo objavljen isečak iz knjige Vojislava Koštunice i Koste Čavoškog, tadašnjih asistenata Pravnog fakulteta. Knjiga se bavila, a samim tim i taj rad, dakle, uništavanjem srpske opozicije posle Drugog svjetskog rata. Izazvala je veoma velike polemike i veoma veliko nezadovoljstvo u tadašnjem partijskom, pre svega i državnom establishmentu, i kažem, urednik časopisa Istorija 20. veka i redakcija su se tada usudili da plasiraju, dakle, isečak iz te knjige, i na neki način su time, jel te, na sebe i na institut i na časopis nabacili odijum partijskog i državnog rukovodstva tih nekih struktura, koje srećom izbegnut zahvaljujući tome što smo i sami imali takve strukture na našem čelu. Naime, tada je bio Pero Morača, čini mi se, direktor, je li tako, ili Pero Damjanović, tako da su ljudi koji su imali takođe autoritet u državnom vrhu, pa su mogli da odbrane institut.
Drugi period je taj period 90. godina kada se, dakle, slom Jugoslavije, slom socijalističkog sistema i na stranicama časopisa se probijaju druga viđenja, pre svega Drugog svetskog rata. Drugi svetski rat je zastupljen, ali sada se na stranicama časopisa uvodi druga strana, pre svega ravnogorski pokret. Već 1991. kolega Kosta Nikolić piše o karakteru, jedan rad o karakteru ustanka u Srbiji, gde uvodi ravnogorski pokret kao drugi antifašistički pokret. To je takođe izazvalo i u tadašnjim državnim strukturama, u nekim krugovima u samom institutu otpore, ali počelo se pojavljivati i više je bilo nezaustavljivo. Dakle, tokom te decenije, 90. godina je nastavljeno dalje, kasnije se kolega Bojan uključio u taj rad na tom Drugom svetskom ratu i na jednom drugačijem posmatranju tog rata. Naravno, i na drugi način se šire teme i međuratni period se više ne posmatra samo kroz prizmu Komunističke partije Jugoslavije, pojavljuju se neka nova viđenja. Takođe, pojavljaju se novi izvori kada u pitanju socijalistička Jugoslavija, tako da se ta distanca koja je bila 48. sada širi, odnosno pojavljuju se hronološki nove teme i dalje se zadržava pre svega na međunarodnim odnosima te socijalističke Jugoslavije, ali pojavljuju se polako i teme iz unutrašnje politike. Moram reći da je u svim tim periodima, dakle 80. i 90. i kasnije ovim 2000. o kojima ću nešto reći, Prvi svetski rat i ovaj period do Prvog svetskog rata bio prilično zapostavljen, dakle, malo je bilo radova o tome, iako se časopis zove Istorija 20. veka, prevashodno zbog toga što je od samog početka, u stvari, časopis kao i sam institut bio uključen i bavio se pre svega izučavanjem istorije Jugoslavije kao države, dakle, ujedinjenja Južnih Slovena i njihovog života u zajedničkoj državi, kasnije njihovog razilaska, odnosno sloma te države. Taj period 2000. godina je period koji, kažem, već i dalje traje, to je period, dakle, kada se u potpunosti, neću reći ruše sve barijere, ali kada na neki način i ideološko-politička ograničenja i društveno-politička ograničenja više ne postoje. Zatim, druga važna karakteristika tog perioda, arhivi su postali sve otvoreniji, dakle, ta distanca istorijska se smanjila, odnosno produžila, odnosno hronološki period koji se mogao posmatrati je postajao sve širi, sve duži, tako da se u skladu sa opštim kretanjima u istoriografiji, kako srpskoj, tako i šire, sve više su uvođeni nove teme. Dakle, u ovom periodu hronološki se dolazi već do sloma Jugoslavije, već se pojavljuju prvi radovi o početku 90. godina. Tematski, osim vojne, političke, diplomatske istorije, pojavljuju se radovi o privredi, radovi o društvu, radovi o kulturi, radovi o svakodnevnici. Dakle, metodološki pristup autora radova u našem časopisu se sve više menja i, može se reći, širi, što je naravno sve više i više karakteristično za kasnije periode, dakle, tu neku drugu deceniju 21. veka i za današnje vreme. Zato i želim da kažem nešto o časopisu, dakle, Istorija 20. veka danas. Dakle, mi smo danas časopis koji i dalje izlazi 2 puta godišnje, ovo su dve poslednje svetske časopise iz ove godine. Dakle, mi smo časopis koji objavljuje radove, kao što sam rekao, o istoriji 20. veka, radove o istoriji Srbije, Jugoslavije, Balkana, jugoistočne Evrope u evropskom i globalnom kontekstu. Dakle, geografski smo prilično širi od same, da kažemo, današnje države u kojoj postoji, u kojoj deluje Institut za savremenu istoriju i pokušavamo sve više da proširimo i da usmerimo naše delovanje na taj neki evropski i širi globalni kontekst. Objavljujemo pre svega originalne naučne radove koji nisu objavljeni nigde na drugom mestu i to je jedan od uslova da bi radovi prošli. Naravno, radovi podležu recenzijama. Prvo se u redakciji vrši jedan vid primarne selekcije,
dakle neki radovi i ne dospu do recenzenata, a drugi nivo je double blind peer review, dakle dva nepoznata recenzenta pregledaju radove i na osnovu njihovih stavova i na osnovu svog mišljenja redakcija i urednik odlučuju o objavljivanju ili neobjavljivanju ili popravkama određenog članka. Šta je primarno u tom posmatranju osim stava recenzenata? Dakle, primarno nam je da radovi budu zasnovani na arhivskoj građi, pre svega i najbolje bi bilo da bude na novoj arhivskoj građi, ali objavljujemo i radove koji su nekog preglednog karaktera, koji su na novoj literaturi, koji imaju neke, da kažemo, originalne nove stavove, koji su na pregledu štampe, periodike, takođe, dakle, otvoreni smo ukoliko donose nešto novo ili smatramo da donose nešto novo u našoj historiografiji i šire u historiografiji uopšte. Najviše obraćamo pažnju, tako da kažem, interdisciplinarnosti, odnosno pokušavamo da časopis bude jedna tribina gde će se kritički posmatrati totalna istorija u ovim okvirima geografskim i hronološkim koje sam malo prepomenuo. Dakle, za razliku od ranijeg perioda kada su primarni bili, odnosno ne primarni, kada su jedini bili jedine teme, tako da kažem, politička istorija, diplomatska istorija, istorija ratova, istorija vojske, istorija unutrašnjih nekih političkih kretanja i dinamike. Danas više nije tako, mada moram da kažem da su te teme u skladu sa karakterom naše historiografije, jel te, i dalje primarne i dalje su na stranicama časopisa najviše zastupljene takve teme, ali trudimo se da sve više širimo, dakle, poglede na društvenu istoriju, na istoriju privrede, na istoriju saobraćaja, na istoriju kulture, na istoriju prosvete, na istoriju svakodnevnog života. Pokušavamo da nađemo i saradnike koji će sve te određene probleme posmatrati i interdisciplinarno i multidisciplinarno, dakle da pokušavamo da, iako nam je glavna i, kažem, osnovna karakteristika i osnovni cilj da to budu radovi zasnovani na arhivima, na metodologiji istorijske nauke, dakle, pokušavamo da privučemo i saradnike iz drugih bliskih oblasti kao što su istorija umetnosti, istorija književnosti, tako da u novim brojevima, recimo, imamo radove o istoriji mode, radove o određenim istorijskim delima, o romanima, o njihovim autorima, o uticaju tih dela u društvenom, političkom, kulturnom kontekstu. Isto tako pokušavamo da privučemo saradnike koji se bave istorijom tehnike, istorijom nauke, istorijom tehnologije, tako recimo u novim brojevima imamo rad o razvoju industrije motora u socijalističkoj Jugoslaviji, a u ranijim brojevima imali smo i razne druge grane privrede, recimo u istoriji železnice, u istoriji aviosaobraćaja i tako dalje. Dakle, da naglasim, i u stvari to mi je jedna od važnih ciljeva i časopisa i mog izlaganja, da se naglasi ta neka interdisciplinarnost i pokušaja da se, dakle, taj totalitet prošlosti posmatra svestrano, dakle, u jednom totalu. Rezultat tog našeg rada i tih naših ciljeva koja, evo, se sprovode već decenijama, ne samo, dakle, u ovim poslednjim godinama kada je aktuelna redakcija na dužnosti, jeste ulazak časopisa Istorija 20. veka u niz međunarodnih baza, tako da se već nekoliko godina nalazimo u bazi Erich Plus, isto tako u DOAJ bazi, nalazimo se i u CEL bazi i što je najvažnije, evaluirani smo na Scopus listi kao časopis koji je u samom vrhu, može se reći, s obzirom da je u grupaciji Q1. Dakle, to je nešto što je prepoznatljivo u međunarodnim okvirima, što je mereno, što je merljivo. Mnoge kolege se sa tim načinom ne slažu, nije svima prijatno, nisu svi srećni, neki smatraju da to ne treba raditi, ali jednostavno živim u takvom svetu gde
nauka naša tako funkcioniše između ostalog, dakle stvari se mere, stvari se evaluiraju i na neki način mi moram reći da izražavamo zadovoljstvo što smo u jednom takvom svetu uspeli da naš časopis plasiramo na taj način da je toliko vidljiv i da je tako evaluiran od strane ljudi koji to mere ne samo na evropskom nego i na globalnom nivou. Time bih ja zaključio, samo bih iskoristio priliku da vas i vaše kolege, dakle, pozovem na saradnju. Mi smo otvoreni za tu saradnju, čuli ste sada koji su neki ciljevi i okviri našeg časopisa. Mi i do sad smo imali saradnike iz okolnih zemalja, dakle iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, iz Slovenije, isto tako iz drugih zemalja Evrope, pa i šire. Stizali smo sve do Australije i Japana, dakle autori su bili iz tih nekih dalekih zemalja. Nama je i to između ostalog cilj da osim toga što saradnici časopisa svoje radove plasiraju, saradnici instituta da svoje radove plasiraju u časopisu, cilj nam je dakle da taj časopis bude prepoznatljiv na međunarodnom nivou i da svoje istraživanja ovog prostora plasiraju tu naučnici ne samo Evrope, nego iz čitavog sveta. Dakle, u svakom slučaju, vi, drage kolege iz centra i uopšte iz Slovenije, ste pozvani da vaše radove pošaljete redakciji ili nekoj drugoj redakciji koja bude kasnije i da tim vašim radovima obogatite svakako i poboljšate kvalitet našeg časopisa. Zahvaljujem. Spoštovani kolegi, s tem smo končali predstavitev kolegov in sodelavcev na tem projektu, pa tudi siceršnjih prijateljev iz Beograda. Z nami so bili dr. Bojan Dimitrijevič, dr. Nebojša Stambolija in pa dr. Dragomir Bondžić, ki so vam pravkar spregovorili. Naj ob tem povemo, da smo v juliju tega leta skupaj s Srpskim inštitutom za novejšo zgodovino, torej Institut za savremeno istorijo iz Beograda, podpisali tudi pogodbo o medsebojnem sodelovanju, ki se je rodila iz prejšnjih osebnih stikov, osebnih zvez, osebnih prijateljstev, tudi predvsem strokovnih, zgodovinskih. In upamo in želimo, da bi to sodelovanje v prihodnjih letih še nadgradili. Tudi poteka sodelovanje z njihovo revijo Istorija 20. veka, kjer je naš predstavnik, in tudi v našem uredniškem odboru revije Dileme, ki od 2017 izhaja na Študijskem centru za narodno spravo, je član uredniškega odbora kolega Bojan Dimitrijevič. Kolege iz Beograda, dr. Bojan Dimitrijević, dr. Dragomir Bondžić i dr. Nebojša Stambolija. Ja u imenu našeg instituta i osobnom imenu vam jako zahvaljujem da ste došli u Ljubljanu, predstavili vašu reviju, vaš rad, vaš stručni rad u Beogradu i nadam se da i u buduće da radimo zajedno i neka vam bude sretan put, ostatak radnih dana ovdje u Beogradu i sretan put nazad prema Beogradu. Hvala še enkrat. Če ima kdo še kakšno vprašanje, lahko zdaj tukaj neformalno po tem koncu postavite kolegom iz Beograda. Drugače pa hvala lepa in se vidimo naslednjič, ko bomo imeli naše predstavitve, o katerih boste obveščeni preko e-mailov in ostalih objav, ki jih objavimo na Študijskem centru za narodno spravo. Pa lep dan se skupaj še naprej.